Namai kawang mainang cincin ta tuman kawang ta yilo putuman hemloka anya na tanapa tuman kong kebu judai mong payanga mong changma mong tatak yang pai bulan ngonang hayang boy yop chang yop tuman yaha ma kawang tanyek yang tuman paya kawang ngau shakicha hemlok saw matawinang Jeremiah chapter 33 verse 3 minang atanyek pa hayang atawa nang de changlak tawa nang de yasan yali hayang yasan lak pa cheng nang hangu singi yanang ipaning sa kawang inang ki tau singna tuman kong kebu yahama mong payanga kawang song de tuman payanga yuyu jing sangsi hangi ngonang ki hangi pa yogi sanglak pa tuman ayan mongonang ki tau singna kawang da hadaulan kong kembua nang hai sing nang hayang nang hai oklang ngonang sa kawang da tuman hadau hemlok changlok ka isong da payanga nya kau sa hadau chain tamnang tuman hemlok ka hem number khoni tapan phemanga 235 amai ma monglawa to do my work 296 Yoblak Taitoya did you think to pray hymn number 296 Tanpa Krista mi
Hymn number column 12, 360. Jisu te tawa ilagyang. I must tell Jesus. Jisu te tawa ujeng ilagyang. Adawasa ya opuya. Don't show she wonder. Ia bupala. Ia yujing te pawating na. Tawa ilagyang. Tawa ilagyang. Adawasa ya ogla. Tawa ilagyang. Tawa ilagyang. Jesu Kristo ay tabo na. 相信爱神，你的依赖呀，你呀相信呀，对不梦着，到我一得懂，爱懂到嘛，你也梦想，昂起云来。Tawa ilagyang, tawa ilagyang, adawasa ya ogla. Tawa ilagyang, tawa ilagyang, Jesu Kristo ay tabo na. Tu bông wanda, tawa Jisu wow, Jisu ahai ang imoy ta. Tawa ilagyang, tawa ilagyang, ninay wanda iya bupala. Tawa ilagyang, tawa ilagyang, adawasa ya ogla. Tawa ilagyang, tawa ilagyang, Jesu Kristo ay tabo na. Kadokanuan adiyokana, akanhay mong tan, luy sa tong na. Tawa Jisu tan, tong maaog na. Katong yutang man, o kungilang. Tawa ilagyang, tawa ilagyang, adawasa ya ogla. Tawa ilagyang, tawa ilagyang, Jesu Kristo ay tabo na. Hymn number Koni Teduma 298. Jisu Songto over Vinha, sitting at the feet of Jesus. Jesus Songto over Vinha, ia ibu ngau jaya, mo
Jam se yong yang hymn number Koli Panmatu 419 at the cross tang pema mulan jam se yong yang hatau hymn loka Mùi lan tờ nạp máy Krista tăng biên phang mơ Wang Shim Pa Bu Reverend Yong Pa Anh yêu Christian Lan Tình nhị các wang ở chào nhùi nhị sẽ Ocean các wang khâm trình đờ Mùi man yu lạc trình nè Yoi hăng kỵ nhị Tâm hàn lạc trình nè
kawang te yob lak ching ne oyen I achao kum ching mong da ong ngot nang mui landa krista ma wang shim panang anyo mui landa mong mai pu awang ne hado ngau China tam nang tawa lai cha hado ki inang awang pa puta pangau apong pan mavok aleng tat mawang yang pan tengoi. First Chronicles chapter 16 verse 8 to 10. O yungwan pa de minyong pu pa do. I min pong tam do. I hang hi leng yang ki chat lan de China tam do. I de lok tam do. I minyong pu hem lok tam do. I leng pu yasan yali tuiso lan China tam do. I achao pa min mukti shiwa do. Âu yên mong chăng yungwan pa yam nang hong li mong ong tau hatawa kawang achao ngau ngõ nang hataw ngau kaya mui lanta kawang mui man pa tuman tay chan lai I puma mai tam ya ha hataw hem lai tok pai yi ma ep lak tok pai yi ma ep pu lai pa lung tat pan mani page number 12 anio tay chan lai 8.1 Breath of life, ayan haing. Tay chan lai 8.1 ala pa chang chapu ilak anu lai fa long tat pan manyi. Epso kama teman muilan chama mai tam ya hato ki ilak ala pa chang chapu ayan haing breath of life. Jisua imante I ating ting hama tawa numante inang mosa hangi halak pa wang mapu yichi hayang poi apa numante ating pa haying wang mapu panang imana ite I yungwan pa tuman da tau pa hayang cinta ya kai auhi pa atang da pailakai sa si yenyau lak hayang auhi ata ateng lak ya pai aupio yang yalilak hangching na apa mongpua hato au yena aha ngiyang ki hayang ida ateng lak saya cinta pu yan taulak tau wang mapu pai pu yan haying imana yan taulak hayang hatawa yoong taulak chingna taupai muilan da kawang mui man pa teman tui wang puna teman muilan cham yong yang wang tang yopu ya lak tau khai ma muilan cham yong ha wang tang yopu ya ha wang tang ma ngo pu upa nang min achao hana nang ang ching pai ke wang tang ma hang ke ngo ya pai ka tok nyu ma tau ki nang mong hana Tenyi halak tuman te yak pa yo. Hayang tuman hang ke mi emeng ven pu ai. Tau ki teman anu o ven pa. Hayang atu te tuman tak voi. Saaji emeng pa mepu tikya. Hang ching ne nang ang ching hai wong hai miti siwa cinta ngok nang. Amen. Melan shot kai. Sa tobu nam nolak
anio tak bulan cina yoblak atau munyi wekan nama nolak cina teman pai nyompa Reverend ide hipak pa tamnang. Cinta teman cai ngupu kawang au yang yalak patanap o yalak patei dau ne tamhunang. Tau ba tei dau ya. Awa kai tai lakai ia kai watlap hayang awa wang mana tai lakai ia wang mana watlap hadawa kawang au. Tanapu hadau offering wang bangbu tobu hadau sahana yemyang. Hayang boy tenyi mondang me haubu wang nyak ya du show sapa yung bu noksalan maabu chuan yemai bu haubu bong de yue tanapu hado offering dailak no mane anu envelope nam no ya baibu nokso madok bu hado lano taudumu jam weak yang relief du show de chon lang onang yoyoi ya fan me KU pai pangchim pai government set up pai organization pai Maidam ya ngok golak hayang boy aniu yalak pe church platform ja as a church teman paibu hadau macam mayup kembulan bungo nang li bulan yome maya bulan yome tau jengne church o directly hadau sangabong bukan me yak yunang buo se maidam ya ating lak bu fai tenyi kawang men tau ba to bu ya bainang hadau nam no ya bailak jengne teman fai sosan balanda hibak panang. Hymn number 202. Temana jam saya yup hibak yalak.
Anyay na tinyi. Sangay bongbu yomo umbulan mangok lak. Anyo libu noksa menyibu mudslide landslide me. Anyo takaden bay libu. Pan pay nyaye pumainoka han mong jama funeral taidam nam noyangi. Ayang amaya pauja bungonang. Nokpung yinang bulan ngonang. Tau kama tinyi domana ya bu hado ya abaibu hado offering hayang a relief tu so hado sa yichi. Hayang bu tuman mongjang iman jeng na fan fa. Kawang mabu tulumay. Kawang mabu healing may damlakpa. Yu damme jam se yup bagya. Ai chao ba. Ai chao ba. Ai chao ba adak ba yongan ba kawang. Nang amoy mana dambu. Tau ba hibak amay. Ayan amay jeng na. Kawang nang de menyong bu panang. Nang atak ba yongan ba kawang. Nang kaya tui ayong lengyang ge. Ayang hado tuiso ayong. Anyay na nang yana dambu ayong. Atak ba yongan ba kawang nang de menyong bu fabu. Ngawa Taiwan de lenga Taiwan de jatai liye nyulum balum kawang nang mongha na ye dambu huma ngonang be. Ayang boy nang amyang wena damyang fa. Ayang atinya kau dong nyu akan feda ngaibu natural calamity yoma. Mon down do sayang mon district do sayang Ado yoma noksalan mabu o mangonang. Iman noktan lepi bude pumaino kema yook. Ayang anyo moilan ngoy bong yook. Ayang bahado yopua moilan noktan ngoy lakse. Ayang nangda ating lakpu bay. Kada haja tanap nangda engwana yopoy. Nyay na libu ho bunok salan de kawang nang mongyong adamba. Maya ngobulan nang maya damba. Aniyo nokhay pung yinang bulan de aniyo ngolang nyo hepan kawang nang moy mantam si. Ayang nang pumanok katalana. Anyay na yoy ngobu fay. Ayang hangi ngosu hado kawang nang mongchang de ngaubu jingne. Ayang ada sipsi yayang sangay pong bulan jingne se tay dawlak yaha pabu jingne. Tawa hayang tinok offering ya abaye ngonang. Hegebu noksalan mabuwe kawang nang iman mongjang puamadaw yang hayang iman mikpi tobu ya abaye cha jare jam bongbu daw se pumanok so chingan nam nolak chingna hadaw achao kimjing ya abay ngonang ye. Pumanok so chingan nam no da wande ngoylaklan ayen noksada kakshu ngoy ne damba. Ado siya hingin yong nook hayang bo tuman ma yopu kawang tau ba inok tangoy na damba. Hayang nang mo healing pa daw yob nam. Tola na soba ng mga iyo. Amen. Ado ma prayer request mabu payang onang. Mapay ngok po hadaw jing no yob lak. Aniyo, physically, tak adin bufay. Tanap daw ba ajaw kim jing me? Nang jing ne, hayang ninok jing ne. Nang hayim jing ne, nang yunang ba jing ne. Ninok kata jing ne. Healing, tak adin bu may damlak pa. Yoblak, ngamig ya apaye. Nang mongjang mataw hangki, ya apay ngok punamiyang kama. Nang jing ne, aya jing ne, noksa jing ne. Saki na miyang yung buok lak, tawa hadaw kawang ngaw verse cha may inang. Hawanda ating lak po pa'y yung ya se numan daw inang. Numan do balan hayang hangki ki balan. Se atang da bagay. Hayang daw numan tulumay tampani. Hadaw ngaw Jesu Krista mabungoyang ngonang. Hayang tanap hadawa nang hayang ninok te ngabong nang. Hayang adengaw nang. Aniyo yung lak ngoya. Kawang anginang, kawang amohiman, kawang amohiman. Ning na itango, aniyo yung lak ngoya. Yes. Kawang amohiman, kawang ananginang. Teman mek ngoya. Aniyo yung lak to ngoya. Yes, kawang anginang, kawang anginang, kawang anginang.
kawang anginam, kawang anginam, kawang anginam, kawang anginam. Ning nay dango, ating lakpo yakay nang uya nang ay nang bu. Nang ating lakpo kaya tanap nang takmay lak. Taman cham se, yuya iyan noksa, jing na, ayang ayha jing na healing. Takten mong sang mong mayang, ese may dambo tulo may dambo yuwa. Cham se yupwe bagyaha, yoba. Hallelujah, 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 hallelujah. Achaw ba, adaba yuman ba kawang. Tanap ng kimsing na ng katalan pay buwa. Ating lakbo pay bungonang. Nang metok niyang yang pay bungonang. Wang nyaki yang pay bungonang. Wang sang mong ki pay bulan monang pay. Sabay yung bumipi pay bungonang. Ayang ayapay mong pay ngokala. Ayang mong sang mong atakay din pay ngokala. Mong suibuya pay ngokala. Ayan jin pau dambuya pay ngokala. Hallelujah, wandang kawang. Hallelujah, wandang kawang. Nang dapat na baboy. Nang kadalang da dalam jana ibong opa. Oh yan yung umunang Nazareth Jesus Christ man ma. May damlak pa ang anong Father. Be healed in Jesus name. Hallelujah. Jesus man ma daw ay healing. Jesus man ma healing. Ang anong wandang kawang nakapado. Ayang nang kadalang Jesus man ma may daw. Jesus man ma may daw. Jesus man ma may daw. Hallelujah. Ayang daw ba wangnyak tayo. Ano wangnyak tayo? Wangnyak tayo. Ano kasi sa ambo? Jesus man malana damna. Jesus man malana damna. Hayang nyambu yaha. Hado fear. Jesus man macangday damna. Awian ausin nyambu yaha pai. Mongchang dulu yamay opa. Nan sa ngonangi. Jesus man ma. Jesus man ma. Tauba nyambu yaha cangday damna. Hallelujah. Hallelujah. Tayo Jesus man ma tayo. Hado nyambu yaha. Awiya yan noksado nyisala yena dadam. Hayang adakadan amyang. Ayan jinso dambugi bu yaha. Kan mongchang mong shui bu bai. Awiyan mong shui yang onang kawang. Nazareth Jesus Christ man ma. Tauba mong shui bu laktaw. Jesus man ma. Hado mong shui bu nalaya. Ating lakpo mong hembo ayong. Chaylaya damdaw. Awiyan na usin lain niya na daw mapangon ang Ayam na ayam lansing na. Duisha wongbong na miyang buha, job wongbong na miyang buha, service wongbong na miyang buha. Yan iba Jesus Krista na nga alam nyo abadam daw. Hayang anyo, hayam na ayam lan, anyo kawang singaya. Kada amay na miyang ngono tamhubu prayer request ngonang wangdang kawang new balan yo pude chando. Hayam lan na new balancing na sa ayan chin yu nyanbu prayer request ngonang wangdang kawang hayam lan mikpi nang apoda damba. Hang iba prayer request daw manyan baya ngonang wangdang kawang nang sipsiyak te simadam boy. Duman moy landa nang Calvary dang bemabu. Yandambu i shaibu gaya. Kadong yudakadan say mayadamba. Hayang maango bo. Yaha mamaabulan do amyang manadamyang yanyibu tulumay yakay siyom nang. Dolana soba nang mga iyo. Amen. Amen. Sotke. Tobu nam nobu anio takpalanjina yopatampu Reverend Pada Minyong Panang kawang amoyman pa. Again at this time we will have a time of prayer. Tamana yopu hipakcha anio hatagi yaha. Konyak katok ma naga katok ma hatagi pu atu amyang anio nisa painata tampa sa tamana kawang ta panapa awang pangang magna hado yopa. Ni sepupama noksa atam tui nyu nan hama sai yang anyu tau tui inok tui sai lak nyui jing yenang ren fara nok yam tau yitau anyu iman hayim lan yoma nyu palan iman yoma noksa cha me iman mui lan yui paibu pongjong noksa kata lan relative nok na chia poi noksa lan sapa noksa cha me yepai ok pujine hayim lan inyui palam tam yang yu nok ma hadau ki tam yang ma ngok nang
saat mana atau cini yopa kawang mapu sipsi yuha kawang mapu sipsi hangi pa lama hawa tamlakai tau kia kawang nama nopa siang sa pengang magni konyak katok ma naga katok ma atau kipu natural calamities yici ma atu ameng tuman ayen no ya tai pu tenyi pu ki pu atau ki pu ngai na tak tampa kawang sipsi ten pa konyak katok naga katok kawang sipsi ma tampa siop lak ni sepu pa ma sai pu kia nok sa yo ma new pa hayim lan tam yang atau ki sausi ngo pu tenyi pu atau landslide kaya sausi ngo pu nok sa lan ching nas atau ngamuk ni ya yang kawang de ya ha ma pan na pa pu fai tuman jam ma yo pu hipak ya ha yo pa. Hallelujah, 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 praise the Lord. Yungan pa kawang nang da yelak pa tuman hatag gibu hipak sang ayan na may nanga boy man tabi. Yungan pa kawang nang da yob away. Hallelujah, praise the Lord. Oh pa hatag gibu atu amen. Andu lipelo pun Yesus pa na tata. Hallelujah, praise the Lord. Hatag kasya amen. Hatag da chisumen mangaw keng fanang. Rebuke na men atam na hadaw ki natural calamities kaya konyak katok ma naga katok ma hadaw ki atu amengai na tata pa nang yaha chao nang sipsi ka nang amaram anyo effect na men ko kadalan na noksa ja ma hang kayong ngopon yo noksa kadalan ma hu hayem lan tam yang pu sa si mo alan yungan ba kaba hadaw pa hipak ma nang so ya pa na pa nang yaha chao kaya nang aya sanyalu nang sipsi yungan pa nang diyo hallelujah 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 hallelujah. Wang tang mengok pu atak pa yen kabang tanap nang da teng lak pu nang katalan tuman sapu mekpi nang tang tengui tepu sa tuman ateng lak nang tuman mong yoong mong miang nang mong sang nang sap nang mong anang nyam nang yungwan pa kabang hatawa katok nyu iye mai ma hayang poi kabang yaha ma tuman nang pechang achap puai tuman sangpu, tuman sausipu, tuman cutai mong sangpu, hongkumpu yungwan pa kawang nang nginang, tau kay ma, nang tang pempang ma, nang sipsiya tuman tama tampa. Anyo noksa atam, upa, yo noksa katalan nok ma, hayim lan huyim lan yu pa tam yang ngopu noksa katalan cina yalak pa, nang mapu sipsi yu puay. Nang yaha chao kaya nang iman ta nama nopa hangi pa lamma hangi pa vongpong na miyang kabang nang yaha chao sipsi kaya nang iman ta vetawai pa ayong ngopa sa yungan pa kabang ateng lakpu chutai cha mong chang cha pai atau pa ngang magni nang tang pem song da ya pa yang Nazareth Jesu Christ amin mawang tang kabang di yopuai tolan na si upa nang mongay yo amen sa teman kawang ngau cai pu ngok ha tau kai menyom pada konyo lak jene hipak padam nang Krista makan na bu cai naulan ya naulan. Ibak fime. Cuma yang wanda cia. Cuma yang mama cia. Kawang yebebu. Bumenok kadalan. Oya notion tenap o. Acau kimjeng yamma. Bairige yanyiba Yesus Krista menma mongmai saya ponayanang. Anya ina yen kemoyong subu. Hayang atenyi bu sangsi dudai, konyak cata leader, kan bu yin bulan, teman minister, Pajai Siel John hayang inok New York ni woyang Oyan Ocean, anong ngonang ye,
hayang atinyi bu kebisiam yob nok ma yob bekemlak jengna pai ngon angge numan moilan bumenok socinga mong maya anbon ya bu tau China damnang tanap teman fai kawang ngau tamahanu bua Aisyah afong tamanga aling pelima ngok pungau ado tamahanu nang hayang a topic a shelter in the time of storm why si wangka mabu lodgingai why si wangka mabu lodgingai tamana Aisyah afong tamanga aling peli de apa hayang a chamsi iha Isaiah chapter 25 verse 4 we shall read together okay Isaiah 25 verse 4 episode ma page number 868 Isaiah 25 verse 4 cha ni lim hang ching ne tui nan balan hayang wong yinang balan nang tang de fat pai hayang nang sangsi hibang me yan tam nang iman de wai si wangka mupu lodging hayang cham loi shembu de ya shem pha Miang sibu kadalan inyu mupu waisi wangka ki shem bai. Yo boy bagya ganing. Achau ba ada ba yongwan ba kawang. Nangau dam halak cina amawang hengoi bu hangiu yenang. Ayang boy kawang nangau sagi palak cina nang sausan ba tau yong ngonang. Ai chubin yilang akan mong say nang chau dampa. Nang kadalana nang ngau ha ying oklak na kan mong chang ina nyai dampa ating lakpu mong nyim na dampa kadok amay na miyang adamya hayang ngau bu ba hayang chai bulan chaki mo himanan daw bu nap cha na miyang adampa se yongwan ba kawang yak te chisumin fanfayup nang tolon subhana mong ay amen Isaiah, book of Isaiah. Tanap teman aling apong ta mga aling palimo po iyanggi. Hayang hadawa Juda de chumyang wandang hobu hibak ma. Isaiah hibawa. Kawang ngonang gaja se ibu ngau teman ibu ngonang. Kani teman, yung mongchang hanggeyi pai jim ngonang. Teman chateli jam se jam lui miangbu, wak lembu kadok lembu, ngiyangge hayang ngibu sagilan teman ngonang. Kadok panbu, hayang nok ngijang ngiya ya adaibu. Lam lanse pongpan dambu nok salan yoy nok mangot na yitamba yan na dambu hayang precious lives we are lost samloy kanadaibu hayang paiwan nang kibu akibu kadalan liyangge teman tini sapulan pai jam se sapnang hayang maya bulan jingnese yup nang mong sang mong meang ngok bulan jingnese hayang anyu noksa anyu lingayelak yapan jingne yopuma kebisiem hayang konyak kadalan maidam yanang hayang boy hikibu wangyak yapan mon down dem hayang mon district paiwande Tuman sa teman sa yang ba si do mijat milio
tongbu mangi. Nang hayang ma si do anil social media ma kushins ma tongbu ngo. Konyak song new group mo lama bu. Yoi nying the proof ha nyan bu mangi. At times like this, everyone asks the same question perhaps. Where is God in the storm? Hadaw tongbu na tongbu haya. Hadaw waisi wang kama, ka wanga amang nangge. Konya kadalan numan yopua sa tongbu haya. Tau yopu ka wang apagan nangge sa tongbu haya. Haya nga kushin alam jaya sima, alam jaya to mana, tay jam sa tongangonang. Hayang bu scripture ka wang ngauma, chao siya, answer payang ngonang. God is our shelter in the time of storm. Isaiah ibu kia. Isaiah lan angching payang Judah shim lakching nese Northern Kingdom Israel ba ha winyang now yang saji imandang da paino o. Ngo wanda. Saji imana maksasa lisasa no hope. Amabu yang oklak tisin sin bu wong nang bu enemies lan webalan yak mabu. Iman bay Judah jat bay siong bu nuhoi ha asim anu doi lang bay bu. Nan se unyu upagai se ikawaw bu hibak me. Isaiah ibu hadaw ngau. Hadaw waisi wangka. Northern yikaw mo bu, Eastern yikaw mo bu, wangyang tayho kik sa wanda. Jam lui miang bu hadaw waisi wangka. Hadaw atui yan hay miang lang ne. Sibung ki ngai bu hadaw storm. Jodala na sing ngopu hadaw waisi wangka tau jang ibu ngona. Wang bang bu wangyang aji teman hem lai ma i wangyang debu lodging ai. Senyan ngonang. Wangyang debu wangyang wangye wangyang lodging se. Hayang boy hadaw me topik iho pa waisi wangka anu is Isaiah lai mo ngopu hadaw waisi wangka. Hayang atawa wangyang cayi mo bu hadaw tayho yang hayang ataw cham nyata da ngai bu hadaw waisi wangka bu jiang. Hayang hadaw yang len ma ke mangobu yang len lili yang jing ma tawa tuilui dai la. Hayang yang len me kem ya bu yoi kem bu lili ne kem bu yichi. Hayang len bu me kem ya bu yoi kem bu lili ne kem bu yichi. Len bu jing no wang me traffic rules ngonang. Hayang yang jing no yang jing ma traffic rules ngonang. Hayang experts lana hadaw kan ma ye kem lak ngonang. Hadaw kan ma wangyang wangye lai bu kan hayang chumeng wandang hau bu kan hayang tau kan ngoi ka ma aniu kada yang oklak. Hayang tau kan na danger. Heki bu ite sembu ngonang. Hayang wang pang bu de kembu yang len jia len bu a mai bu kan mai kem nang. Hayang ba og ba Israel Judah landa hau bu ki bu waisi wangka. Ngaya lakai. Hayang tau ki o hokawiya. Chumeng wandang hau lakai hawanda ba a. Hanggi bu. Yang len ni chia buyoi. Yutai bu kanda. Wang yang waisi wangka ya da yang hadaw nyoya malak nyoy si bu daw yang jing yikaw pal. Yichi bu ba lam da ya da yang libu mak bu. Hayang kem hing bu lam hu kem si bu. Hayang boy tau kan memu aniu lip si bada yang tau ma libu mak bu. Hayang hadaw mixaw li na dam yang ge. Isaiah hiba. Jodalande. Mongsang mong yang nan sabayong ngowande. Hayang boy Isaiah hiba. Tanap teman ibu lain ibu. Wangyang wangyi. Wangyak hadaw menang jasi. Hayang boy hadaw me. Yongwan ba Jisu Krista. Hayang yongwan ba kawang hadaw waisi wangka menuman lojing ng onang. Hadaw Isaiah angching lan. Iman tok tubu kada angching bayang numan yan natam lakibu temong dahem. Longai ladang wong hem lak yichi. Kada cam wong hoka nau kema yang lak yang semong dahem. Hayang we in the midst of storm. God, the living God of Israel. Oh, Judah is with you. A shelter
in the time of storm. Kani kemana lai wanda ada waisi wangka nature me wang bang bu wang lam masahangu bu aji hayang boy ada storm waisi wangka teman mongchang mu ngai nang bu yang hayang ada waisi wangka mongchang me ngai kama it destroys families. Noksalan meyang atam nang. Instead of houses, ay nok hay pung meyang bu do yong among datang nang. Hayang hadaw meyang bu jing na mong des mong sang teman chim nang. Hayang chama pong lak jing na teman yak lan nang. Hayang boy teman yingi bu ba. Why si wangka mong sang mengai bu ba ma? Families are breaking down. Noksalan meyang adam nang. Relationships hadaw panadam nang. Tingi lampan bukia. Wangyang wangye ba? Waisi wangka ba? Mon lam hay panang, sonari lam hay panang, apoy lam hay panang, pomching lam hay panang, wakching lam hay panang. Hayang panlak yaw. Hayang boy anyo waisi wangka jango nang yo. Teman mongjang ma hokpu hayang ngai bua. Hayang tauki bu waisi wangka mongsi mong meyang relationship meyang nang giu lam pan bu bahe tau yang tau jing ne tani teman pai ngahu bua ka wang lamo ling ye eja ka dok o ane ling yaw ye eja hayang ling ye laksa ting lak nang mondauna government ne chia NGO la ne chia hayang chateli teman nyulum balum mecia jongai lam hayang CDs jeng nyoi kongkembu lenga ye glak sa dingak pungonang hayang ka wang ombu gaya hadau tu so lili ka wang restaurant yang tamlak hayang boy ngibu tu so sa aje hayang boy anyai tani temana tai dau nan tam hu broken lives. Ocean mongjang bayang ngonangi. Hangi jingne, hangi kaya. Hangi bu waisi wangka. Tani mondang do hobu ba waisi wangka haya. Haya alau ba waisi wangka nang mongjang bayang ngonangi. Hada o yongwan ba kawanga lenga yelak. Ka to ko lenga yelak. Ka da o lenga yibu. Tau kema a shelter in the time of storm. Hada waisi wangka wang de, hada ka wang nang hayang jing na lo jing ngonang. Storms we face. Waisi wangka teman by hobu, hada jing. Teman singlak jing na ngang wang de. Not every disaster has the same cause. Some disasters result from human carelessness. Yung chumeng wandang, haubu, hikibu, waisi wangka, juwan kadok lembu, kada libu, hayang nok ya daibu, lampan bu. Atau hangi kaya sa yambu na miyang kama. Kada teman kan yiting bu jing ne, ngai bu ngonang. Iyang pai de, ngau yang pai de. Ye chai bu, sing yang pai de, ye ling bu, ngi yang pai de, yak ye lik bu, ye po bu, hadaw human carelessness kayo ngay nang. Hangi careless, planning yanang bu kaya. Hayang environmental destruction, of course. Wangyang wangyi. Ya baibu hadaw ngonang, hadaw gayo teman hakibu atua haunang. Hayang corruption, kulay buhay, greed anyay yahubu. Hayang negligence, hango aja ja, mailak aja, mengoya sa ja de care yun yang bu.
Nok hay nok pa man nalanui menday si ibu. Nok hay nok te karilam pa na yitam lak sa wong bu. Kebisya members lan. Ay kadok pa ni nok ching ama. Ngin ba nang apabu ama. Hayang bo ni nok lim achinga sengam a. Sipsi hogam a. Hado koloni wat lan sibu de. Mang paya kem na yidam hak sibu. Tawai nok te emergency mabu. Kada puwa yi ina sibu. Yisigam a. Lama kem lak lambat kem. Nala a tay lak lambat tay. Hayang a. Semen lambi o. Maya sibu chia. Hayang boy. Hekibu. Yiday daw bu. Ignoring warnings. Wat lana. Hangsen me ibushi. Administration lana notice hangsen me pabushi. Government of Nagaland kaya hangsen me hangi tay ngau pabushi tuan district. Wai kay wang meng wanda chia. Tak kem tak yong se. Hayang a wak lembu nyui ching panching chia. Anyo hado kong kimbu me. Warning pa. Hayang mo duman na daw yichay. Hayang hadaw yichay bu kaya. Daman negligence kaya. Hayang careless planning kaya. Hadaw mo hobu yadu sawa chamloy miyang buyang. Consequences atak nang. Hayang tawgi bu ngay bu ngonang. Kawang kada nyo halan tumanda yak chong bu man kayo sel semelambil lang ngay bu dang me pabu. Hadaw yak chong bu tuy so tumana yebelak yang. Oba daw yak chong bu tuy so hanggi. May hiya lakay. Sangay pong buwa daw fay me. Idaw iyikamba ngay nang. Allow disasters are natural calamities. Tumana yak ayaling bu. Why kay buwa tumana yak ayaling okpu no umeng nang kadok pan buwa tumana. Pau bu may tumana. Pian bu may no yichino kadong menang bu inying dengai bu ngono klak landslide lana nok ya adai bu yang chinglan ya adai bu town mana tambu hayang earthquake minwelai bu ki bu hadawa tumana champa pau bu pian bu jingna tauba anu jingna tauba ibu jingna sa i yikamlak hayang but natural calamities se tauki bu de. This reminds us that creation itself has been affected by humanity's fall into sin. Come on, Romans chapter 8 verse 22. Romans chapter 8 verse 22. Hangching na lingangai bu tuilan esay wong ma chamse sahang ngoye pongnang. Hayang tuinan nang se tumana singnang. Adawa wrong verse pabuki nginang. The whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Tanyi dengoye. Hadaw kadoka ikawawa ngonang. Hayang hadawa kadanyuha anuma yaibu mawange se hadaw nginang. Whether caused by human failure or natural forces, every disaster reminds us that we live in a broken world. Yakaling yuyunying de ya abaibu. Waisi wangka temannya de yakaling ya abaibu adu mahobu chia. Hayang inying de ngaibu adu na chia. Alam cha tumanda tai dona tambua. Tamana meang debu kadong nyu. Hado anu kadong nyu ma nang hayang ato ngonang cha se kawang ato mana tai do na tamnang. Hayang kawang nyi cha. Heko hado kadok completely restore na meang la. Hayang ato ba hibak ma tenyi bu yapan ki bu obiu cham yingela. Tau kema tumana nang kaya se mayang cha de blame palako yengai bukanu ngonang. Hayang anyai ne kawang de blame pabulan chai bu jingne. Kawang yenang cha so poi u chai bu jingne. Amabu kawang so ibu jingne. Anu cham menyup
so jai bu jing ne. Our response must never be blame. Kawang de blame pa teman yang awak yang. Hayang our response must be faith-based. Ating lakpu pa hadau juwan da pong de yu ha sebucia. Hadau wang yang ma ating lakpu anu selu se yu bekembu anu selu sepahi anu kawang pai yu bekema oh ha sebucia. Tau kema tenyibu juwan pai ating lakpu pai teman ya yong lak kawang de blame pa ba yu cibe. Hayang our response must be compassion. Hayang teman de chan yilak atui sawa yayang sipsi mongchang. Tarap oyen sipsi yayang pai nang atobu pa degi offering ya pai degi. Hayang ya pai bulano hango aje mongchang makan bu yayang bu ngonang. Hadau yayang pai duiling lak. Yayang teman ma yayang pai chan yilak. Hayang teman ma mongham ayang pai hadau chuan de. Hadau chu yang wan dang mo o. Why si wang kama yong wan ba a tau hayang tinok lodging sa hadau mongham teman ma ngolak yang. Ni subama the hidden landslides of life. Ngau yang ge hayang boy landslide has left deep scars upon our land. Hadau kadok wak lembu a kanyi teman kadok ta ame ma lubu mago yengi hubu mago ma taunang. Ayang boy, there are landslides that cannot be seen, and you only know. Ayang boy, landslide mangonang awo yengi nangasaha sing nang ninok sahang sing nang adawa hangi landslide si. Hangi yavan hau busi. Noksalan sekona tani yan bua. Amyang yunok bu. Jaga dia bu amyang amen. Si ibu jeng ne yan nang. Atau kibungoya. Noksalan landslide da hangga nok tamangai busi. Nok sama hangga sibasabu yun ang bamiyang busi. Hanghi kaya. Atau tay daw na tamhunang. Hayang nga teman ma odabu ngobu kaya. Simba amay simyu amay nang usi bulan. The friend circles meyang lagiw. Hadaw simyu bay simba bay ngau yung ngau bungo nang giw. Hadaw sip sim mayiyibu ngonang. Hadaw tumanjing na landslide yang o. Noksa tamhan bua landslide ayong yang o. Hayang mondown mangibu landslide ba social media mnoy kong kibuyi ang worldwide ang idaw. Mondown mangobu. Umanok hayang nang numan pastor nangobu tinyi daw. Daw nuhui yengi ok. Nang yubi ching simana yengi ok po. Landslide. How bu kano ngonang buyang o. Hanap kawang song da laiha. Teman akung o may ngolak tayo kan bung onang. Hayang boy teman. Oba ohing magtak bungay. Yuijat se, yui klan se, clanism, tribalism ngaya bay. Hadaw ma, caca da nubu ngay nang, hayang caca mongham manang. Hadaw tuman catheli, pangnyua akong jing na landslide, yengi bu landslide ayong ngonang. Tini mondown the Bible landslide mago, mabong ilak hayang boy sa ibu kung mago. Yang ibu dah sanglak hadaw ina. Hayang hadaw yung ibu magolan ba? Ngibu magolan ba? Semyang satak sa ngonang sa teman moilan na singha.
teman alam ling yi lak ching na you wonder how broken relationship cha ba ma myang dai si na mangu bu how ling yi pa o ka wang se yo pa nok ling yi wonder nok ching sak yi wonder nang hayang ani nok relationship anu mai yi pa o se yo pa mon down samai bu ba ya fan ma nam no master plan samai bu ba da ya ba ya win you we bala na nam no wonder nok sa ka dalan tumano ling yi samai bu ba citizens na myang lak china relationship rebuild na myang ya tumana tanyi bu mago landslide mago noksalan mabu lamlan ling yi na dam hunang government the pressure fanang iman pong de yunang ling yi lak china ka wanga tanyi teman noksalano ling yi gai ka dao ling yi gai mong chango ling yi ya sina teman as a church shiba sabu me ating lak bu phai mong ham phai tanyi bu kia yong lak ching na taun ching na ching saulan ching na ka wanga mong bu ngonang he heals the broken-hearted and binds up their wounds. Takaden balan ching na maidam lak iwa. Hanyu lepi yop wanda hadaw ngau maka time to time. Tawalahem 147 verse 3 mo biinang. Iye maya angok bulan. Maidam nang. Iye awhid ibu kawang. Ninok noksa pongchong. Maya angok nang ka. Teman sila down. Maya angok nang. Yongwan ba kawang mayedam lang. Iya ka daw mayedam lang. Hayang nga aniw chila daw no mayedam lang. Thirdly, storms deepen our faith. Kenyibu kibu washi wangka. Mika yengibu ngibu washi wangka. Mago kadalana yengibu ngibu washi wangka. Hadaw kibu hawanda. Hayang nga taw kibu kaya ating lakpu selu sa tanah damnang. James afong cha aliang lima. Testing of your faith produces perseverance. Nanga ating lakpu da. Abraham hayang Job landa. Kawanga laibu kia. Lai wanda. Test the myang wanda. Hayang ataw kia, test the myang bu. Nanga ating lak bu ma, alik, liklak ching na. Kawang simba sa nyekasyon oklak pa, alik amay liklak ching na. Tanyi, nang pay apay hobu, juwan sa tumana teha. Hangi wasi wangka chia bayo, hi enjoy na myang bu de. Daw de mong may nanggi sa yi. Hayang boy hadaw waisi wangka. Moilan na yeliang bu. Daw ki bu juwan ma. Storms reveal what sunshine never can. Wanghi koma. Wanghi yahobu kana. Tanyi bu waisi wangka. Hibak ma, hay singa ya bu, mango nang bu. Hayang atinyi bu wang yang mengibu kana, hada wang hi ko ngai ma yengi jaya. Tanyi nang yopu nang sapu mepi, kawang yang buah, hada wang hi yam jaya. Yop ngonang bay, ating lak ngonang bay. Hayang boy. Aniw selu sa tabu ka na. Tinyi bu hibak me. Tau kaya me, tinyi bu yadu sawa. Lay, kebisiyam numana. Ating lakpuwa hangidang me. Yung ay, longdang me ya. Paidang me sinang bu.
kawang ngawa. Hang hidang me. Nang ating lakpuwa, hang hidang me wi ay. Nino ka hang hidang me yong nanggi. Jisu ibin lana. Wai si wangka iman pai man ho wanda Jisu Krista iman kunyo ba? Saya hai ngi yang gi. Hayang ha ngi ngobu. After the storm to worship him as Lord. Tau pai ma wai si wangka hau yang pai mo ba? Sa ji yong wan ba su ku em. Yo ba bu kai. Tau pai ma naksi Jisu Krista da yam bu hayang ida kem bu kai. Atau ki bu lu da bu hebak chao no jinang gaja. Wang nyak ya du so pai bua. Ini pujuan hayang wasi wang ka teman nyo bua. Teman mong hem laka. Yong nok yanok ma si hengin ma. Ngobu mod ma. Yenang boyang. Hayang boy but in Christ Jesus alone. Mang yedau kofen yenang. Hayang boy Christian Kadalan menyi funeral kandak memang wanda. Mong hem yema. Ating lakpu yay yita. This is the faith we have. And we build this faith upon the Lord. The solid rock, Jesus Christ. Teman ngobu, sehingin hakalong bu, yisigama, mongchong awi ba isibu, hadaw duyo, nija isma nija, hanghe jeng na tay sasa, lin sasa, hayang boy nang hayang adaw, teman monghem laka, hadaw Jisu Krista. Jajame, kawanga, storm sa, Jisu wai si wang ka betul lakto become sido it become still. Wing lak bukai yang mok medabu kai. Hakia ka wanga yang mok medabu kia. Wai si wang ka lak dambu ka nong onang. Nangayuk wanda nangatong wanda. Sometimes God comes his people while the storm continues. Do you accept that? Hey, ating lakpo ka dalan. Nang hayang adawa ating lakpo abagan mangonang ye. Nang bayanang, nang yuyanang, nang jayanang, nang sa do buah. Yisiga maa, noksalan si yanang, nang saa. Yisiga maa, hadaw mo uyok, hakaa. Hangge. Hayang hadaw wasiwang kaan nang jingnet samluy buah. Hayang lakadang ba Jisu si Buddha, Jisu Krista Kalili yang jeng yang mok yang mendam hemadambu kie, hemadambu ngoya, hemadambu yenang bu demi yang kama. Tani ada yang jeng yang mok pa hemna jitambe, i keadalan, nang mongjang, nang mong si mong meang, ada wai si wangka, ada hemadado, lakdo, become my daughter. My son, hang on, go on, I'm with you. Iya ada wai si wangka ayah dai, hayang boy daw wai si wangka ma, nang pai apai ngonanggi, mong tak sui. Si bukan moya. Ada i cacane, hay ngoklak, kawang teman baik ngonang, kawang yu sa teman yi oklak. Iya keadalan obio you win. Ali storms call us to stronger action. Heke bu wai si wang ka wanda wang bang model lingbu tu hengau ke yu sucing do haga ye lingbu kai. Wow. Ke su sucing do haga ye lingayo. Ward lanu wang bang model ngi mugi yici ayo. Yubi cingsim lan akan mabuano. Emergency. Hayanga. Yui halak yadai, ni mo yitim bu yadai, yui majenang nang bu yadai, right? Storms call us to stronger action. Hada wai si wang ka bua, aniu teman tu so sewong sebu yak yu tuiling lak jeng na, ngai bu no ngonang kejaya.
James afong ni aleng pan menyet ma. Faith without works. Tu so you omba ating lakpua death libu si ingon. Ado achin de jai baibu. Libu yo mo omya. Pumanok kadalan. Libu yo mo omya ay. Ating lakpu kadalan. Nang ating lakpu libu kan haya yang busi. Tu so you ombu de yang kama cacangja hayang ado libu. Nang hanggi bo ating lakpu ngonangge. Hayang mong may boy. Hangjing ne hekaya. Ating lakpua. Tingi bu wasi wang kawanda. Tui so ma hau debu. Hau nang bu. Praise the Lord. Ada waktu mana humanitarian service linggu yici buda. Ayang apu apa mo haka lenga ngok buya haka campong ngok buya. Caca ceng bu mang tay bayang Maya bojak bu bong de tayu yang Hayang bu all those we are doing good works without believing in God, without trusting in God. Minus God. Ading yelak ba kawang yu ombuda kada amay na miyang hasa ngangbu tuiso amay lingbu kadong nyumo organization, societies, religions, mangonang. Hayang nanga hayang ataw lingbu tuiso wa hadaw category matalak wongbong. Nang makrista ngok bujeng na, kawang sipsi nang mangok bujeng na, kawang awa heki ibu bujeng na, nang mission lingbu na miyang lakwongbong. Hayang nang ating lakpo bay ling lakwongbong. Hayang nang chinoin kadalan ng ibu na lingbu na iji lakwongbong. Nang sipsi bay, nang mikpi bay, tuy lingbu ngonang. Tahu kama ating lakpuwa. Tingi buhat mong maabong iyang ye. Ano yilak pa ngilak. Tahu kama yup po ayo ang buwongbong. Hayang at mana loy sa yup debu. Hadaw hat mong maa. Sam loy yup debu. Hayang hadaw yup po yayang kanda bailak bongbong. Hayang hadaw yayang temana ling habu services. Hadaw yak yu doy de. Bailak bongbong. Ngoylak bongbong. Hadaw tuy show. Tahu sing ne. Hadaw hangi tuy show si. Kadong yu sip si yayang. Tuiling bulili. Granin 8 fa bulili. Yichi hayang boy demonstrating Jesus Christ's love to one another. Jesus Krista ataman dekan bu. Hayang ikan bu. Cha de hobu hadaw bungaw amay. Ngonang. Tahu haman tinyi. Sinyaw yang lingok bulanda. Hadaw. Udaw. Sinang. Mongsang ngok bulanda. Mongyong udam kay sinang. Hayang nyuba yenang batrong ngok tokbu hayim. Nawim landa. Chay naw landa. Paugay sinang. Wam nyu wamba. Yok asang ba ngok bulan. Ngok kamaa. Imanda. Support na miyang sinang. Hayang miyang daibu noksa. Lingayigay sinang. Hayang mongham yenang bulanda. Mongyong udam kay sinang. Hayang sangabong bulan iman tok pay me hayang iman pay cham se yonglak jeng na kawang ngawa hayang nang. The church is not only a place where people gather. Pumainok hayang kumjenga kada sa chimbu di ibu yijibuya. The church is God's hands. Kawang bayak ngonang pumainok ka in a hurting world. Maya ngobu kadok nyu jeng ne. Church KBCMA. Hayang mabu churches yongwan ba kawang yak ngonang. Fifth. Hibak aja nga sa lawr siya nang. Hayang boy. Chaido. Tinyi Aya bay hobu chuwan aja. Ngay ni teman mo ilan bay hawla kaja. Hawanda. Apong adaw ba? Yongqing yenang ba? Lakqing yenang bu.
ka sara tabu kia pumeno ka dalan tagama tau jingne minit ngaban janan soya minit pan mengata konyo yok buka daji jija namana hibak kai kama tau jam sekai kala kaja ayang boy juan pai pene wong bong namyang bu jina hibak yanangi. Does suffering mean God is dead? Fifth point. Teman pai sangbu hobu. Hayang hakasa sang ngobu dilepua. Hama teman yupu kawanga libua. Hekibu, juan hekibu. Yaban pai wanda. Ada waisi wang kame nang mongjang yumlak. Nyum ba pumay no ka kawang ngawa yomlak yoong wong pong nang. Oba tau ki bu tragedy. Chumeng wandang hola kay temana tongbu. Yoong a difficult questions ay tong nang. Pastor London no mana tongbu acha na yoong bu questions tong nang. Yum nok ta yipay bulanat yum nok ta tay bulanat tongbu wan bu sa tong nang. Hayang nga social media ma hado keyboard very ulana. Bla 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 sang ngaw lilinyan bu lana yung one bu questions tong nang bu. If God is good, why did this happen? Where is God in the midst of suffering? Kawanga amayaja, kawanga mainangja. God is good all the time, all the time. God is good. Si ibu nimiyang kama. Kawanga mainang cincinde, kawanga mainang si ibu nimiyang kama. Halan sina sanga sausi ngopu pama. Where is God? Kawanga amango yabu. Kawanga bu. Sedong bukaya. Some people even conclude that God does not exist. Hey, kawanga ngo no yung uda. Nang no yung nang buda. Kadalana kawang ngo nang si iyanan hay buja jaba. Amabu senuhoy suklak nang buyo. Hegi bujuan. Listen carefully. Be awake. Nok ti yang singo ya. May jaya. The philosopher Friedrich Nietzsche. God is dead. Kawanga libuyang. Si bujaya. Kawanga libuyang. Iya hang na hadaw ibusi. He was not saying that God literally died. Kawanga literally libu aja sa yi. Hayang mo lipua. Rather, he meant that many people had rejected God, like some of us. Kani Christian lan atama. Ating lakbu kawang do yob kem Bible lan atama. Saji tau jam minyop. Saba kawang do minyop. Ha? Kadalana kawang awen buyang. Kam yam do kam yito. Fasting halan miya do result ngay. Na halan jing yob do job placement yito. Overage na miyang. Singaban bu disin ngo do become meaningless. Hard works. Disin na yob result yito. Taulay mi anyu. Why si wang ka? Wang nyak wang miyang. Sangabong bu, tuinan bu, ido ijikim bu, pay bahay ngo. Tau kema dumana yop bu kawanga, dumana ating lak bu kawanga, hayang ijay bu kawanga. Tau bu ya ni, tau bu. Kadang yu kadalana hadaw kawang tau degi. Si ibu ni iba ija, God is dead. No manda hadawi bujude baya. Hadawi bukan mong jam ay.
lai dau ating ding me teman society ma ka wang ali buki nang yop nok ta ya bai bu lai ka ma nang ya yop yukim bu lai bu me ang ka ma nang to bu ating lak pu ya pa bu lai bu me ang ka ma hayang ka wang ang jing tui so jing ne ye po ye lo bu lai bu me ang ka ma nga de si bu ngok bu revival tau bu me ang ka ma konyak pang chim tau bu me ang ka ma kb shem tau bu me ang ka ma hadau kong kim bu many years ago past story na tau bu me ang ka ma ka wang ngo tu man jing na li bu chi si iba ngo nang bu hayang boy hadau German philosopher ka wang li bu mai mai jing na ibu ye chi hayang boy ka ta nyu ngo wang lam imana ka wang tau bu jing na lip dai bu jing na hadau ibu kan nginam tani ading ding ma teman jing na ba ka wang li bu yang sabahi dan tau de ngoyan hoi ka wang ayanang sen hoi talak ka dalan o ngo sunok hadau ki yanang lak wong bong Karl Marx tanaba sociologist lan sudah the Bible philosopher sociologist lan hadau Karl Marx described religion as the opium of the people opium si kama teman konteks ma yong kani kaya ni konya ka yi lo bu yi si kama cham lo ya haina ha bu ki ha bu siong bu jenge cha thai li ha dau si bu chi KSU ha dau pangnang KU pangnang KNSK pangnang pangjim pangnang tau ha dau choko mo pu kani ta ha si inang hayang boy ha dau kani ha bu la na ba ha wang yang ba iman ba yong ha dau kani sau sana hayang adik na myang daya ha dau tau yok pa ngai bu ha dau cha ngonang hayang hatau subject ameng opium de religion na hang na champion ke busi hatau Karl Marx miang buwang lama kani ja saba hang na egebu he believed religion only comforted suffering people without bringing real change to society mai nak aja yo paning mong da sui ka wang mo nang bu yang ayi bu bem Jesu Krista me ni ja wang dang ni lak hi bak le bia funeral mat ni om ba do wu yang ngau nang yi he ka sa ka dalan te kem yang le jong ai lam ma ling ye dam nok opunga ling ye dam ti sin sin te ja ja jon wak lem khong kem bu dai bu yang akan dai bu yang hadau placement hadau nyu ching nok ching alternative ba aw balak Shen yung new government me, jagan me, tisun ngo, pailak sen, painang bay, apa ganda tayo, hangga tayo, funding, justice ngoya, development doi justice ngoya, hataw kibu, kadalan ku laya, ngau dingi ya, toy mailing ya. Miang buwang lam lan na tau ba pong da yu kada ling yilak society ling yilak pong da yu hayang boy ya cheng sa iyang hatau sa da liang yang kani ki yop sa yop fasting sa ya yisi ka muslim lan so ayang so yang fang tu kan ngin no ye tau bai tai nang bu nginang no ngin ya pa nang situ mana ka chunya bi mana tau no ye tau bu kai addicted to religion kani ki mai hadau yanang kama yang o se miang bu wang lam kani ki ka dalan de hayang imana hadau miang bu wang lam society transform ne miang si wonder government form Philip ne miang wonder gender, male, female, tribe, konyak, religion. Si wanda hangyan nanggi. Hanggayi iba to mana Christianity. Hayang atau Christianity religion si bumuom kapu jenet temando kani si bumuom kalma ke ibu bam om nong kai.
Hayang boy sociologist lan be counter na miyang buba. Christianity is not a religion. It's not man-made. Whereas the other religions are man-made. Heki iya bayoy. Heki iya bayoy. Aki ang nyuma. Kalmak sa ibukan. Subukan ngo bu yangi. Christianity is not an escape from reality. Henyi bu juan tau yang teman patai ha sa. Teman ye. Christianity is God entering our reality. Christianity kawang temandang tepai buda. Jesus did not remain in distance. I Jisua wang dang so de yung buda. Temandang tepai bu. Hayang i sakbu, takbu sangbu i ya yang ge. Hayang hadau Jisu Krista. I de lo lam yang ge. I de reject nam yang adam yang ge. I de sat yang ge, tang bem ep yang ge, mangmu dam yang ge. Hayang ni lem su ba ni i yang ye. Yesus Krista. Hayang tuman ating lakpo kawang. A reality ating ba kadong yumubo yandaya. Yang ini teman pai ngok buka wang onang. Teman Christianity gaya. Yesus Krista ada ating lakpo na miyang gamaa. Freedom from all suffering seji ibu de. Yesus Krista ada ating lak gamaa. Tak asang buhang. Hango yenang ba mongsang mongmeng hango yenang ba waisi wangka hango yenang ba pumai afan freedom tawai jas au bu konya wei au nyo bu chai hayang hakatai ikap ya amai huya hayang boy naman sangapong bukan me waisi wangka hau bu yome kawang tau naman bai ngonang sai ibu de. Tahu kema, Yesus bahi, John afong panmok alang lima. In this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Kadong yu ma, sangabong bu, ma hawija, hadaw kadong yu man naman ngok wanda, mongyong ya. Tahu hadaw kadong yu da, ok pungi yang bu. Si idaw bu de, teman mongyong lakay ngonang. Tahu kema, if someone tells you believe in Jesus. And you will never suffer, never face hardship, and never die. That is not the teaching of Scripture. Kada atama, Jisuda ating lakdaw, bungaw maya daw, hama namana mentak ja, mensang ja, mensausi ja, menli ja, si ibu demi anggama, hadawa Bible mayenang bu, konyaw nang bu. Bible mayenang bu, konyaw nang bu. Tau ki bude ibu tak lai hiba. Hayang lok lai mai bu jeng na. Konyang lai mai bu jeng na. Jahu ngau bu jeng na. Ausing tau ki bu konyang lai bu lantang da kada haja cim ngono. Hayang boy Bible kai dai bu lan da wa Bible ji ji. Bible me ibu ba the prophet suffer hiba lan sangabong sai ngo bude. Apostle Jesu penlan iman sausi sangabong ngo si ibu de. A new church, early church, akong wang bu ex bunga may ex teman lai wanda. Hado mo persecution. Sanga bong buhay hawyang ge say history, church history matawging over there. Even our Lord Jesus Christ suffered. Namana ating lakbo Jesu Krista o sanga bong bude tang bem mapong bude. Faith does not remove every storm. Why si wang ka tanyi nang bay hangi hawngan nang ge teman bay hawngan nang ge. Hado kong kembua kawanga kong kembua ya aja dailak. Hayang boy ating lakto. Teman ma ating lakbu kaya Yesus Krista wai si wangka esai pongda teman pongda yu ngonang sa singnang. Adawa tau nang Job, David, Jeremiah lan imana kawang da. Why did God allow this? Where is God? Tanya kada ada matong buki imanu tong yang pai. Job o tawa hang na pu ngo pu hadaw ngilak jeng na. Ye pu ngo pu ba? Chalen ha sebu de. Ka wang de ngau yang pai.
Jeremia o sappa I kadalan hayang imjing Jeremia jan Jerusalem janbe hayang Israel lan sanga so jibungi yang sappa yob yang bai David o haki nanga cincin de buda jingne tawata win bua sa ka wang da lamentation hem ngo nang bu sams me hadaw lilia kushin ngiya mong sang mong yang wanda ka ko ka wang da tong bu questions hayang boy Job David Jeremiah hadolan iman tok phai yi kau ma ating lak bu ka wang song da lai yi ka wang song da lai yi ka wang dang da lai yi ngo nang bu Okay man, tanya teman baik hau bucuan, hayang ngani teman baik hau lak cuan, hadau gaya, teman mong janga, sewan se, wana dai na bayi temlak. Kawang mabu yana ye dai lak cingda, Hebrew afong lim aleng pan menyime, teman de warning pa ngonang, tengau pa ngonang. Teman pai hau bu waisi wang ka teman ating lakpu semong se mong na damha meang lei ma tanyi hau bu waisi wang ka teman ating lakpu meang lei ma hadau waisi wang ka teman ating lakpu mong na damha hayang chi suwa tai ngolak jing na ya ha ajau pai tuk tai tangau sibukan ngonang bu kawang pai tuk tai Taling tangau si bungonang bu. Hayang hadawa referring to a deliberate and persistent rejection of God's truth. Tanyi bu juwan kibu hawan de. Hayang hau bu jing ne. Ya jauh pai hayang kawang pai. Sing ngi apong tau nang kawang pai. Dok tay bu miang kama Ya jauh pai, duk day bua, kawang min, miang bu miang kama ada miang wen no hiu wen lakso ibu ngonang yo, hayang hadawa atu yang o, tahu jing na, tahu ganda teman jidai lak bongbong, teman siapa yung wanda, Lord why, oh yung wan ba hang ne, si ibu Kawang wen bu bayi cibu kai, kawang wen bu cibu kai, mong bayi bu jing ne, sapu ing wing ngonang, hayang awian kawang dang da sababai, iya maya damla. Okay ma, bring your dears to Jesus. Cimbu Christian Katalan, nang mikpi tanap yongwan ba kawang song da ya abai Jesus Christ dang da Ninok mipi ya abaygay. Bring your questions to Him in faith as well. Questions ma ngonang ga tawa hayang pumanok achan hi oklak. Hadaw questions kong kimbu yan ba Jesus Christ dang da ating lak pu fay ya abaygay. Hayang do not let pain produce unbelief. Tanyi hobu hadaw takadan amyang nang ating lak pu tau na dadam. Ating yilak pa cam nang ayan ma ating yilak pa bahay ngay na dadam. Hayang boy hadawa nang da selubu ating lakpu pailak bongbong. Iya kawanga teman lojing ngonang. Iya kawanga teman niyom bangonang. Iya kawanga washi wangka wanda nang hayang ataw lojing ngonang. Dear brothers and sisters in Christ, do not let this storm weaken our faith. Let us deepen our trust in God. Do not let pain produce bitterness. Let it produce compassion. Do not let loss divide us, like between haves and have-nots. Let it unite us in the love of Christ. When the storm has passed, may the people of Mondown not simply remember the destruction.
May we remember that in the midst of devastation, God's people prayed together, wept together, served together, shared what we had, carried one another's burdens, and stood together in the love of Christ. On behalf of Konyak Baptist Church, Mondown, and the people of Mon in general and Mon District, express our heartfelt gratitude to everyone who has stood with us during this difficult time. To the people of Nagaland and beyond, thank you so much for your prayers, for your love, for your generosity, and every act of kindness shown to our community at this time. We are deeply grateful to every individual, every church, every institution, every community, every organization, the state of government, the neighboring states, volunteers, rescue teams, and all who have extended relief materials, financial assistance, and compassionate care. Your support has reminded us that even in the darkest storm, God's love shines through His people like you. Dear people of Mondown, as we move forward, let us continue to stand together until every family finds hope, every broken heart receives comfort, every affected home has the opportunity to rebuild their home. May our homes be rebuilt, our roads restored, our community renewed. But above all, may our hearts be drawn closer to God, our faith be made stronger, our unity deepened, and our witness for Jesus Christ shine even brighter. The storms do not have the final word. Jesus is our shelter in the time of storm. To Him alone be all the glory, honor, and praise, now and forevermore. Amen. Tnyi bu Juma Christian Lan ateng lakpu Yahama pema yaonga to nyai bu hepak ma nyompa kaya a shelter in the time of storm I wangyang ma bu lo chingai ada ngaumuk ma ya phanyang mongyong na tamma taman ateng lakpu anyo yelakpa shilu sa khawang phai chiang chapa ngolak yaonga khui nyaya wanga ngoye nyawa tampu nyom pada minyong panang kabanga nangda yelak pamuyai manpa sa tumana tui shopu hem loklak konyak hem ibu ko peli tamacha konyak hymnal number 421 episode kama teman mo lancam sa yong yang lokha
yan short kay sa teman jam yob yang teman tu sholak ya teman candlelight service ngonang hadau cina tanyi teman kemcing ma yapai bulan tu ngau pong tam kai ya muilan payang hadau candlelight service ma mai tam ya ha. We invite all of you to please join with us as we light candles, share prayers, and stand together in love and in remembrance for the departed souls. Adaw china moilan konda nga athama pai kayo sa adaw China tamnang to kay matayabu adaw candlelight service ching na yopa awang pangaw magma. Anyo ni sa pupama tamana yalak pada nguy kalak hatma tamana youth revival yalak. Tau kay makawang de yopa teman de cumai wan ma ya sanya le wang ngui pu ayen mai chu mai kawang moi man pa se yoblak anyo kawang de minyong palak de ni pu ni nyu yong china anyo yana taye ba nang kawang ma pu hangi moi man ya hunang ki hado yukai tau kay ma teman muilan chama yoblak akim teman fe nyom pa amen siang teman yopa sholak tau kay masato ibu hado ngau mag ni ya yang teman moilan chama yopa shoha yopa haleluya haleluya wang tang mango Achau ba ta ba yongwan ba kawang sipsi wang manang obu kawang o chau ba kawang nang song da bai boy tani teman bai ma bu hunang hayang boy tak puten bu kaya yu bulan ngonang yen ka no yong bu kaya yu bulan ngonang singamalam yambu kaya yu chila sidis mango osunang hayang boy imano online me lainang hayang maidam ya nang sa ating lakboy hayang outside mango bulan hayang mon district mong mango bulan tuman say pem jana sayang mong jang jana sayang tanap nang da yoboy kemnang o wang dang kawang chateli hayang nyulom balom kawang nang sisoma singa hayang yising ba bo anu amyang hangki say nang chao damba amyang wena damyang pa hayang tumana singjang singa hayang anyo yising ba lingbu hado toiso lili kawang nang ngi ngonang hayang hangi ba ya fan ma waisi wangha yengibu hayang ngibu tuman mikma yengibu ngibu waisi wangha chumyang hobu cheng tumana chai dege hayang kawang nang ngau ma ya fan yang nanga hado situation essay ma tuman lodging tokema kawang nang songda la iye boy nang mabu maidang lakpa angan wong healing ya kay hayang ating lakpu monghem ayong nang ya kay sa tuman yuyoy nokta yana dining yom nokta pai so mabu mongchang pai yichi hayang bawang dang kawang nang mabu tulu mai hayang among mai moheman pai yan na damba hayang atia yobe kembu anyo candlelight service nam nolak hadaw tayo dam moelan may dam ya oklak chingna hadaw tayo dam mo titikin na mga dam fanfa yu puay tola na sa upa ng mga iyo amen.
ကျေ